Uba Don Kupar Sumer Ubadeu MDC Barim ke Umsning Constituency Barubadeiru Presiden Barim Jongka Parti UDP Umsning Circle Ula Ther Kelai Kinong Yalam Jongka UDP Harib Hoi Destreng Halor ke Jingong Jong Presiden Uba Don Bok Kemden Baka Parti ke Klem Leben Uba Don Kupar Sumer Halor ketiga Jingkren Jong Uba Don Bok Uba Don Kupar Ula Kentain Kabau Ula Banjoru Bahalor ke Jingong Jong Uba Don Bok Baha ke Jing Shisha Kaladon ke Jingye Penben Bat Kubur Langru Baya tiket on ayu ba Sunshine Makri banya khunya ka election arhajar arpholai baruba Don Kupar Sumer ula kubur ban Kershan ban Punjab don burom yu ba Sunshine Makri halor kani uba Don Kupar Sumer ula kentain daga baong baklem don kum kata ka jingye penben Henry kum ka rukam trekam ka parti bayi ki kerteng jong ki kertong ki bakwa banya khunya ka election haga ban ningkong dai ban pha ka district election committee bat nangta ka district election committee kan pha sha ka state election committee kabadai ban rai khaddu bayano on ai tiken Henry ka klemlong Satya Kumta haga jidai bat ka jingken no ba ka parti UDP kat kum ka jingkren ni ba Don Sumer ba ka parti UDP kala leben kam simla new brew kam simla kenkor chui dan rei ka jing shisha kalong kane ba kum kita ke jing shisha na kala ka parti UDP kam simran setiap kum kata Tinggi ong bom sim leben yang kira bakla kelas penkesan di ngani tu EP harus mentau senem nyau terik apor bon pesenso segi UDP ba hok normally February iba dan bog ina kamejan untuk pori idang address yang aku working president di hadin jong April Mei hakawai ke meeting jong district imim pitpet kelapen kaj working president ya kyo nang la resign aja kanyo hoi ngerasanya kan yo nomor hajo ko pora ka jakat praro ide mei ba penora ka jing kurung geram hapo ka parti hapo Umsning Circle lebih tiket tina mar nga ngasuto ba ka district amdan kame nga ngeresign no ko working president ko por usnem aja kanyo mana dia bala pentamam yang ka body usnem aja kat kenai ngalabat biang ko working president ti no leben ngalungo hin i ba ngampat julap ha konstitution juga parti maka meeting juga executive committee jongga circle mo jongga Umsning Constituency hapha observer na po district hapha observer na po state ngalungo balik kalong ni tangi ko Umsning blimlong lang kalimlong applicable lang ya baro ki circle po ka state kan beli sulong kerpang tang ya ka UDP Umsning Circle la data kinong ilam district yung msimle leben yung don la ka state hang ni ka man syai ala kilong gi bakloy ngalong balokloy banyak keren bat ki hang nu ka platform menitainya bakin penkesan makiro bangim simla leben yo badan peni kata ngangan peni lo jong kania ngalong bakloy district kawan banyak keren openly gumni mani divide bagi dong kem simla leben ya badan ngalong balokloy ban edan hata kerensan menitainya di halor kini kebentangan kalian jong ka parti kaladon ke penesok nak kalian jong ke UCPF apa ke lam jong i ba Sunshine Makri mo ti lakum taru nak kalian jong i la ai ke jing trelang ke jing ya telilang ke wei ban ai ke jing kersan ban Punjab dan buram meo ba Sunshine Makri ku mukertong jong ka UDP hakne election MLA Arhajar Arpulai tari ngintip hakna ku kom pade ke mi adin bakilai penbek laya sok laya bah dari kami nak kendip ban hak tukar santrik dak kumto pade te kendrai nak kalian ke parti ngi squad pan pensai ba panong ba ke parti UDP ka kino yalam juga parti ke le ben ke le bom senyo kim sngap kim priang ya ke ngka dia awe jing kam jong ba lan bokam dai ba lan jipen bet ba tiket na ya Sunshine Makri kalau bawa bakla ama kum constitution ni juga parti ke circle ke hab rekomen ya ke kerteng ke district election committee ke district kan hab forward siya ke state election committee dia ka highest body ban decide dia ka candidate siya jong nung constituency ke jingong jing i kalau bakla siya bakla
Shushu halor ka jingong uba donbok ba house nam arhajar khatlai ka parti ka khlamla ban ai ka tiket yuba don kupar sumer ban yakhun ya ka election namar bo dangbat kum president ka KSU harib hoi na kaliang uba don kupar uloong ba ukendet habai I ka te ka jingkran jong uba donbok khamden ha ka jingshisha kum unong yalam kanu ka khubor ka bakwa ban pensngo shiki pajba dei ban ai da ka bathikna bat ka badei da ka ba pen kan mauru ba ka jingsong thai na ka kam kum unong yalam ka seng KSU kadai nadu usnam arhajar khatwei harangkat bat ki wei kinong yalam ka seng KSU ki bah khman ki ba kanthop yoba Samuel Jerwa baruba Hamlet Doling Ikan mau ba usnam arhajar khatlai lapan tiket naga parti UDP panile election MLA wat habai deng bat ila de kumu presiden jongka KSU waktu report jongka North Khasi Hills mengitip jongka Ribhoi district di hadin ba nagaliang ka parti kam syamla ban le kat kum ka jingkwa ka jing di kaladon ka jing kliap lama pelamut ban lapan bana paj ba bagai UDP hapok ko musni kam don syu nga kendit man iyo tu ka statement na liang jong ba don bokom dek kum no ngalam pili ban hap habi kalau no news ka khobor aj ki paj ba kadi bolong ka batikana ba ka badai ila bakla namar house na majakat way ba Samuel Jerwa ba Hamlet Doling mga berkikiwe ngilai syong thai no house nam arhajar khatwe di bandong bang hang dai present KSU aja kalai pandikat ba bakla ilai lam bakla